Undu muhuthu muno na Peter ni akogwetete na ni undu wa bata muno tua Raila Odinga atuike niwe chairman wa IBC ni getha tuonie kuria guthiaga thina na ri gumbeca enough itondu aikoni bururi wa Kenya naguo in mind ni yake ri ni ututongoria wega no ri weretie away from that. That's the best solution. Mundu uwi thina uria koragwo kiria mundu muno ni ndagitari muhe ato eke prescription ya horocio ndagitari na ndathomeire ndagitari ni ya tuga cia tawa miti ora keigwire no irimu etagwo irimu akoro hangire akasarani the bottom line no hota guthondeka but away from that hena thina na thina ni woria miario ni etekirwo wa mbere pio magithondeka kamiti na makiuga tutikwenda kimanisho ngwa na tutikwenda ndiga no ngimoire matikwenda kamiti ini yanyu no maramahe Adan Kainan ngoja nikireketie tutikwenda u kimanisho ngwa tutikwenda ngania hithio ara matitangathite nio maroiga tutikwenda kamiti ini yo Kenya kwanza ri maraikara hamwe mara decide adora makwenda mamariririe mwena wao aria marajia kunegena ningi ati matuheka kamiti gatai na hinya andu matai na uria moi mutuhete mundu wa Jubilee riu ukona actually at the end of the day matirenda miario yo na kihonia kia maundu mothe no miario na ndungituika atiriri Adan Kainan ri ni koroni ndeori na Adan Kainan ni wa Jubilee ri it's a huge advantage. It's a very huge advantage. What are you talking about? Reure ni Manchester na Arsenal ni macamania Gabriel Jesus ri ahurire Manchester no me oria gwika arigiragia goru cingire ko kuria kwa Arsenal na thi hara ndangeigeria goru which means I got Adan Kainan ni wa Jubilee ma ni advantage ikuona ni atiri mwana mena andu mugwanja na mena mwana mugwanja ni kuona ni andu ara mena andu anana na mena andu atandatu. You can't complain about that. Dogi complain ati no ahe advantage aiko ni mano wake no wa Jubilee machine ni make no to protection muno makiria bottom line kwina hadafu cia ciama gutire mundu kona ndagu ya kiama none gatiri iyo ndiko ithiri and the bottom line is ni mwahe andu mwanya na ni mugwanja ni maranirie maroini maria president oririe marugamie no igira atire miario iko happen within the law bururi-ini gutire sheria ya andu a bunge guthii kwaririria ja bunge toyo ni kamati ya bunge ego commission ni bunge ethie yaririe maundu maria mararirio icokerehe report kwio we speaker wa bunge icio no ihappenire ki bunge na bunge ena all requirements todo no nyama ya kuma na ajali kuona ni gukona external experts ada mare maheo hapana fanya katika bunge ikira sheria ine is a very simple thing na droigo gugemenyaga andu amangicoka mururungano ni gukurehe othina uria urari kuo we losing kido bilioni 2 per day no tukwenda guthii na mbere ku lose matuko maria mothe magukorwo meho no riu ri ugwikate tondu riu no wikire nyamu yo ya Kofi Annan iyo iratuika na Kofi Annan iyo ni ya gushare power ni kuonania na ni njuke haria tuikarane nawe we are the same uhe timu yaku na ni ngwe timu yakwa na tuiganaine nigetha tuike tu share power 1997 gugikoka uguo Kibaki maigira hindi na 2002 by 2004 already ni ajitie kunegena ndaraheo enough power 2008 kineo ni kurikana mugeka 2017 kuni kaundu kamenyeretwo which means that nikyo ndetikania na Peter maybe ni wega IBC a constitute another time no aheo kamweke na ikona gutuika chairman ri aheo kamweke ga gukorwo no gwika atia gukorwo the key advisor wa IBC kana he mundu wake professor tukinikiriria ndeto ino to ni turari horo wigie bururi uyu na kuri maundu mendekithagio makiria gitumaga tuture fara ona tukauga Raila Odinga ndaretikira
na agwo kanyamu akauga anga nä ngwä ciria kaundu katå tangä kinya twä ciria å guo ti tondå wa Raila Odinga no nä tondå wa generation iria cigåka atä må ndå oya gä tä gakoragwo atä tatamakua na mariåka ona arä a matanaiåkia gä tä magakorwo atä nä maraigua nä marä na handå thä inä wa thirikari. Mbere nyambe ngwire nä wageithio nä må tumia å gwä two wa Juria wa harä gä tugi nä twarä akinä wa mbuu ya kogi na nä atå geithia må no tå koretwo tå kä ruta wä ra nake nä akå geithia rä u rä må gä kå igaga atä rä rä ngoma nä anagio nä gwä kwo atä nä gå thä njä rwo yatuä ka kaå ndå no kamä thä njä ra nä akinyaga handå må gä kå akoiga ciigana nä ciekathä ciigana tondå å ndå å tarä na må ico ucio niguo må gä kå atendaga na må ndå wa Kenya ndendaga ona må ndå wa thä ndendaga å ndå harä tä ona gä korwo to nginya å korwo å rä må ndå må ru nginya å ndå mwega nä kä igua å kä rwo na gä thå ngå there are no eternal cocktails amenya cocktails å thiaga kå karä a no kanyua kaigua wega no gå tirä itå raga no nginya å kamenya entry point na exit rä u kä rä tå tarä tå ramenya nä exit ya democracy itå tondå tå thiaga tå kaingä ra tå kambä ria gå thurana tå geka campaign na tå geka marä a mangä twakinya harä a må ico rä tå gategwo hau nä tå roiga atä rä rä this is not about IBC, it's about our culture nä mä ikarä re itå mä tugo ä rä a twä igä rä ire atä o gä thurano gä oka tå karega nä getha tå heo kä Uhuru rä was the most innovative. Uhuru Kenyatta was the most innovative tondå gä tå tigå cia power tondå Ruto ndangä tä kä ra I think that was a reason Ruto ndegwä tä kä ra so twethe alternative outside that akioya Raila kä må twara kwa African Union no Kenya yarä haga tå kahenio nä må ndå akioya Kalonzo South Sudan no Kenya yarä ha tå hamwe akioya andå aya rä u arä a Raila arä a hakuhä må no magä kä rwo thirikari-inä defense kå rä a kå ngä magä matonyetio thirikari-inä å guo kahora o Ruto akä negena akärenaga å guo power sharing ndä rä kä ndå ya wä nire hä ndä ä yo no ririkane mä rå ngano ä rä a yarä kuo taåni ä rä kå Uhuru agä thitå agä thitå na agä tuä ka må ndå wa agä å ka na nyamå ä rä kå ä yo rä u this time rä Ruto nake arenda gå thitå rwo reke tuge atä rä rä hararä maå ndå maragwetagwo tå kamona nä mabata å horo wa må ndå wa Kenya kå rarä ra twä na thirikari twä thurä ire that was not acceptable na Ruto nä oiga kwä mbembe cia gwä atä cia kå rä o kerä korwo mbura nä yoirire October last year thutha wa Ruto gå cwewo 13 September reke ngwire å horo wa Maruto nä harä irie tondå nä na fertilizer tondå endaga andå makå ria indo ciakä cia mbura ndä oirire no korwo yoirire teno yurä te å må thä tå tingä rä barabara tondå andå matingä ra support å horo wa IBC rä u tå ranyitä re maå ndå maingä tå ramatukania IBC ng'aragu ya andå mĩcara magoti tå rathondeka kä må bira kä nene rä u kä u nä kä o kä rathiä gä thirä te reke ngwä re å rä a Ruto akoretwo akä banga na å rä a kå ratuä kire nginya atä nä we gå tuä ka sworn as a president harä maå ndå merä wa mbere harä wa Ngai tondå ndå tuä kaga president tondå wa cinda gå tuä kaga president tondå Ngai nä arenda there are so many things that can happen getha tuä ka gå tuä ka president sasa å cio nä å ndå wa mbere wa kerä Ruto nä strategist na nä må ndå å rutaga wä ra wake he works ndakomaga gå kä ra thaa ithano he doesn't sleep na må gå tirä må tongoria wä bå rå ri å yå å hetwo gä tä o nä andå a gwake utarä amå kä ra thimå ya Ruto tiwo kamwä ta we agagwä ta nä andå aingä må no må no må nginya andå atå tungatagä ra thirikari utarä wamå kä ra thimå ya må tongoria waku throughout for the whole 10 years cia Uhuru å korwo na ndå oya kä thimå yake wä tagwo nä andå ake å kerwo tå cemanie Sagana å gagä thiä akä må kora kå u no we mwene ndangä oya thimå gä Ruto arutaga wä ra wake å guo Raila ndekuhotwo nä ndekuhotana nyamå ä no tondå korwo nä ahotanagia ahotani gä thurano read my lips gå tirä kå ndå Raila arathiä this time kahinda-inä gaka athiä kå ndå å njä te ng'ang'a haya thank you
nä tå kuona å rä a maå ndå maya magåikara na bå rå mä eri tetandatå kuma rä u å rawona gå tå kä inä kä rä ria mbura nä roirire koguo nä ndä ratanya mwathani aratå rathima na irio koguo ndä rarora mä eri itandatå ä gå ka mbembe nä igå korwo ciekate tondå arä a makå handa rä u nä magå kä handa mbembe na kå rä a mbembe ihandagwo mbura ya mweri 10 nä makå getha mbembe mä eri itandatå from today ndä rona kä ndå gä tagwo irio ciganä te bå rå ri å yå na irio ingä igana ikorwo ciä mbei njega andå makota kåra nä getha meke atä mote kå ruta wä ra wao he maå ndå marekwo manyi maå ndå macio marekwo mavetå rå na ndoni andå makä å ria ciå ria nyingä må no ä tondå ona gä thungu nä kä remaga å ngä korwo maindi yaku nä negative he kaå ndå maroragia hau maguta nä magå korwo me available tondå tå rakinyä te handå hi makwaga nä ndä rona rä u pressure ya ndora ya nyihanyiha ndora nä gå ikå rå ka hanini koguo value indo ici nä igå ikå rå ka I am very hopeful mä eri itandatå ä gå ka å gå korwo mwega gå kä ra å rä a å hana å må thä na Ngai witå nä njå nä agå tå rathima na kä u å ndå å ngä å coke å ririkane last week nä ndarä na I was honored gå thiä kå make presentation kwä må tongoria wa bå rå ri William Ruto kaå ndå keho na ndaikara ndathikä rä ria meri å rä a twarä na 6 governors na parastatal heads kä å ndå kä u ndä rapresentaga na ndamathikä ria ndä raigua må bango å rä a menaguo mwathani witå agä teithia å thiä å guo this country nä gå thiä na mbere tå hope nä magåkorwo magä ka å guo tondå manatwä rä ra må no nä waigua rä u nä keheri-inä na nä mararia koguo ti å ndå mararä kä ng'ang'a-inä nä namba mareka atä nä kä ona maranjä tä te nä å ndå wa that particular area marä na doubt ndä prepare presentation na ndä ndäramera na ndärona nä maigua nä ramateithirie in their decision making. Thank you Prof. Tuge atia reke tuge atä rå cio rwitå nä rwega kå rä ira nä kå ringana harä a ndä rona na tå ngä thiä å rä a tå thiä te thirikari kå nje cati nä twagä rwo kå ingä ra G20 tå tikå G7 G20 as a country ta bå rå ri tondå angäkorwo Egypt nä ratonya na Nigeria nä ratonya Kenya must be there na nä tå kå hota noguo mwathi aroiga we nä randä kä irwo nä må ndå gwä two Paul Mugo må rata wakwa nä arå gamaga kå rä a Kangima aranjä ra ena kamiti atonyire na maå ndå mathiä te wega må no no igua rä u andå nä maracira na maå ndå nä marathiä wega. Thank you nä tå gå thiä na mbere na betå ä kä gwe nä tå hikä betå nä gwe thank you tå kä gå ithia mbembe president ona betå na kä rä a na maguta ma ngari nä makä gwe nä getha tå gakä igua må tå rä nä å rakä gwagwa na no tå ragä kena nä harä a tå gä kinyä te thiä na wega na tigwo na gä tie giria tuonane wä igua rå gambä rå nä ndä raingatwo nä poli na rä u ngå kiuga atä a nonsense mwarä wa ng'ethe nä gå korwo akä werera mwaro na gå kå ne 300 tå kwä tå kä ra mpesa pay bill number 570 that one rega kiugo jazz